Ndona ndiri kinya maguru riu ikurutite rami iguru uguo yoka riu yakiruga mwena uria yomboka yathie kando yacoka riu yahorera rori ikumite na Limuru yambia kuguthira mundu haria waimira ruinu hau kienda hau niho yaringira mundu wa mbere wa nduthi ucio ungi yamoya haria junction Mumathai. Aikari mugite ku ibinda ria mieri 3 bakubi andu 18 makuneirwa bane ngari angi magikira barabara na angi kumana na ngari gutemwerekera maya mothe makioroto kuri uria wabeto kandarathi ya gwaka barabara eno amona gutwika barabara eno ni njeru itirimo amona gutwika barabara eno ni njeru itirima rori ona migeko ya kunyibia ibenya ria ngari barabara eno ni tureheire andu itu magakwingi tondu taru ni recently ni ndiraruzire my cousin no aguthirwo ro haha na kihappen kukuni akurukire. Mimi naweza sema tu tuwekeo bump. Juu kungekuwa na bump, sidhani ingegonga tu bump na ingesimama, ingeua hao watu. Aikari madendero Rwaka Kingero na Mwemuto moritio makorono basireri makibuthira barabara eno kuona ni bendera thie na mbere na gwako na kuria andu marakirira marabanyukania na ngari kumwe cire ibenya-ini. Ni twagera to differentiate maundu meri barabara gwakwo na njira ria tagiriire na maundu maria mekikaga ma mitino ya ngari tondu tari undu wa mbere tutige gwika ku politicize ndeto eno ona hanini tondu ngari eno kindu kiria yekire ni breki yagire na ndinagira haha turi kana haha yekire accident turahoya hambe ashugurikirwo okorwo ni bumps ciambe ciikirwo ona okorwo ni temporary bumps. Mutetikariri jama ure wikinyetie aba uritie arema beto kandarathi ya waki wa barabara eno mamisore niguo ndereba akathiriro no buthu uria eikeire na yaga gwika uguo igukorwo gwati kuri ari othe maramibuthira. Kihonia kia bara eno ni kimwe na ni gwenda kuria engineers jorie kura aria marathondeka bara eno mari design roundabout eno ya Ndendero mamishokie uria ma designite ihane tahari Gacharage junction eno ikorwo interchange todo roundabout eno ni very busy. Aria magurarite mararigitoro thibitari-ini ya Karuri na mware makwete ni bamwe na mutwarire wa nduthi na mwendia wa thwiti. Ngiribotera Inooro TV Jetagwo Masi wadia wa Muriithi. Ngiwadi na ripoti yetu kirathi na mbere mehararia mothe ni marikiriru igeranio cia KCSE cia mwaka wa 2021 iranjiriria muthenya wa rucio guothe bururi-ini. Ministry ya Githomo yugite mitatara ni migetheke gutigirira arutwo othe 832 aria mandikithitio ni kanjo ya igeranio gwika igeranio ici matinagia na mihinga oro yothe toria wa Boy wa Macharia aratararia. Muthenya wa Jumatatu thaa 2 cia kiroko nirio arutwo othe aria marari kirathi gia form 4 magakorwo makiambiriria igeranio ciao cia KCSE guothe bururi-ini. Arutwo matanyire 832 nio mandikithitio ni kanjo ya igeranio. Namba ya arutwo yongererekete na gicunji gia 9.4 harĩ 100 kuma igeranio cia mwaka muthiru kuri arutwo 752 981 mekire kigeranio giki. Ceceni 10,413 nicio ciamuritwo gukorwo igikirwo igeranio ici na hari ici ceceni 483 ciamuritwo kuthika kunyagia maratathi ma igeranio. Arutani thukuru-ini itiganite ni mataririo ria makoretwo makihaririria arutwo ao gutigirira ni magia na maumirira mega. The girls are well prepared for the exam. They have been calm and they have done their work. I also want to thank the teachers, the principal, for their efforts in preparing these girls for this examination. So we are set and we hope to get the best result, even better than last year's. Na kuona ni ihinda riria kambini inyitete urugari bururi-ini ateti moritio matigatware kambini ciao hakuhi na ceceni iria irekirwo igeranio o nginyagia tariki 1 mweri-ini twerekeire wa kana riria igatirihwo. Riri ni ikereka ria mbere ri igeranio ici tondu muthia-ini wa mwaka uyu no gugakorwo na gikundi kingi kia arutwo aria mageka igeranio cia KCSE cia mwaka wa 2022 undu uria waumanire na kalenda ya mathomo gutharario ni mututhuko wa murimu wa COVID-19.
Ministry ya githomo yugite ati wona arutwo meka ikereka ria keri rigeranio cia KCP na KCSE mwaka wa githomo ugacoka toria a Kenya maumenyerete ukiambiriria mweri-ini wa Januari no karikirira mweri-ini wa 11. Gerifotera Inooro TV ritwa kwa ni Wambui wa Masheria. Giwabu inatuwakiadiria ariothe mareka kirori gya KCSE ohotani thini wa igeranio icio. Arimi kaunti-ini ya Embu nao nimataritwo makorwo makihariria kuhanda amuri kuratanyo mbura nene kuma muthenya wa gatano kiumia giki turi nginya muthia-ini wa mweri wa gatano. Ataramu a urathi wa riera kaunti-ini ya Embu maugite ati aria makoragwo kundu kuri no gwati wa matuikana kuria kwarahaga makorwo no baciriri wa mwanya wona mbura ino yanjiriria. Peter Mongai nwatarĩria ndeto ĩno. Ataramu a urimi na a riera kaunti ya Embu nimagite na gikaro gya kwaririria uria murimi angika niguo kuguneka kumana na maugaruku ma riera. Kuringana na James Gathura uria nike murungamiriri munene wa ruvonge rwa urathi wa riera kaunti ya Embu, arimi mabati gukora mebariria kuvanda tene amu mbura iratanywo kwambirira kura tariki 15 mweri uyu wa gathatu nginyagia mwiso wa mweri wa gatano na igakora iri nyingi nginyagia miena iria yamukagira mbura nini miena ya kianda gia kaunti ya Embu. Ona kuria gutauraga muno ni kuroneka ni gukura mwena uria wa Kiambere guikuruka uguo kuhutia Mumiji na mwena uria ukuhiriria ikamba-ini kuria twitaga Machakos karaudi kau ni gakura nini kurigana na turona na niguo arimi mone umithio wa kugia maketha mega ni mataretwo gukora makivanda mbegu iria mataretwo ni maabitha a ruvonge rwa urimi. So turaimisa arimi muno ni mathie magure mbegu certified na korona nginya mavoya ni mbegu mefomu ta gikundi ma produce mbegu ciao, kwa sababu mbolea tunajua wako naye na ni mingi sana, kwanza especially ya pande ya chini watumie mbolea badala ya hata fertilizer. Na nundu mbura iratanywo ni gukorwa iri nyingi, arimi ni mataritwo gukora mebariria uria makora matamabio mao kumana na tutambi na mirimu itiganite. Wa uguo magitarwo kuvanda nyeki iria ingitethia kuongerera mwigana wa iria kuri mabio mao. Kwa mahali ambapo wakulima wana management mzuri, tuna expect kunakuwa na vitu kama foot rot ambaye inakuwa ni kwa sababu ng'ombe inakaa ama wanyama wanakaa kwa matope. We expect those things and that's why tuna device really routine management waendelee naye. Mwaka muthiru ciana 16 ni ciatere mioyo cigithambira kaunti ya Embu na ritana ni rirutitwe mwingi ukiurwa ukorwo na umenyereri munene mbura yambirire kura kuku na waria mari ciandari magitaro kwiuga na matuika ma tiri. Nituonaga rimwe nyunje iria ina guku iguru tathambana na thuchi na rupingazi igecora muno nginya ikathie ku flood na ikauka ikefagia andu aria matwire vau area icio. Koguo taru turera andu aria matwire along area icio anyunje icio, mundu angiona mbura ni aura muno especially utuku no twire bakuve na rwenjero anakava ukithama ukithie vandu varia vaigura guru niguo nduka thambwe ni mai mari utuku mwinje cioro na tuikunikire wega na mundu ria tataina cioro andu aria twina madaktari aria tuturinite maina kuma turari nwamo matembere mundu ria takuvota kunika kioro kiake wega ana uria takuvota gukorwa ina gakuniko ni mavotaga kweresa mundu uria twagirirwe kurutha cioro icio. Pandori va Inooro TV kuma kaunti ya Embu, betagwo Peter Mongai. Thank you, Peter Mongai na ripoti yo na toka kaunti-ini ya Embu arimi megukoro magithii na mbere na kwihariria ni kuria guothe arimi makoragwo makihanda irio. Twaba twikire gukenya hau tukinyite ona tacokererie twina ripoti ingĩ cigana ona tucoke turike thĩinĩ wa Kirĩrĩmbĩ.